Om Swastiastu. Raja sareng sami iraga saking kelas MIPA telu wastan titiang Elifas Obama Malau absen kali. Wastan titiang Made Evan Sengadiatkan absen Dong Daso. Wastan titiang Area absen Kudus. Wastan titiang di Kementerian Indonesia Sekitar Putri absen Selain. Wastan titiang Putu Zanita Indira Putri absen Terong Dasidur. Wastan titiang KDP Bidang TV absen 16. Om Swastiastu. Ampura tiang telat nih. Om Swastiastu. Suksema atau titiang lem para sementon titiang sareng sami sane prasidera. Makin titiang dari wajan duluan acara sane karabumin iraga. Sane kaping pertama atur pioning kas estetik. Kaping kali ngebaos tahun saka sane jadi kelaksanaya so pitake. Kaping untak pangkut sane ka pertama iring semeton sareng sami bilanging ide atur pioning kas krama. Iki titiang selaku bendahara ngajar jadi ngelanggaran nanti kas STT Bakti Made sana kanyane 30 juta. Sana boleh iraga saking Kramen Polis Bali 20 juta saking iuran bazar di 50 juta. Dados sasapunika total bersihnya 30 juta. Nah, STT boleh jelas saking Bapak Bupati 27 juta. Saking kanenya renganing Allah ini ke nonton minat nonton sane dan sekarang lebih jelas. Inggih yening saputra kaping kalih ngebaosan tahun capke sane jagi kelaksanaan. Inggih suksema atau galasane koi ceneng tiang sane dados ketua panitia tahun cakep punika jadi ngebausang inde nabi-nabi manten sane kaperluan. Untuk tema ogoh punika titiang madue kalih sane matema korupsi sane demokrasi kasut demo rek Indonesia makin. Hal ketiga kan dados mangga, minat dados ngangkat tema politik cermatan. Sapunapi yang ngebawasin ide sifat manusia misalnya di kajian sari dados yatir, sari dados menjadi dan sifat umum manusia ke habis beton. Setuju. Pertanyaannya ke si satu nih. Cek pesan menikah. Jadi asal punika titiang lunas modal 35 juta atau karyane agogo sane kalasaraya kirim bulan September. Titiang lunas manten si kerohanian nyagang manten si konsumsi nyagang konsumsi lan si kesenian nyagang ke gendeng gamelan sampun abi banten nyanyi Canang, balapan, mantan bejati ring hari hal. titiang lunas kejati di kelas gamelan Dia di sekolah yang sampun juga tiang beras setengah modal kamar besar ini. Marel, catat nih. Konsumsi niki 9 harian nabogong nggih. Konsumsi napi nggih sepatutnya nih. Sampun napi yang 9 latihan kegabelan legal konsumsinya ini toyo makan. Nggih, cek pengimatana titiang lunas 500.000 nggih. interpretan dipakai kesimpulannya koacen oleh sekretaris. Mungkin menikah kesimpulannya dia pengeluaran kas tadi keangkat keraya